Dobar dan i dobrodošli. Danas vam donosim recept od crnog luka za kašalj. Ovaj pikantni ljutkasti začin, osim što se široko upotrebljava u kuhinji, često se koristi i kao prirodni lijek u našoj narodnoj medicini. Ovaj jednostavan narodni lijek koji brzo možete pripremiti riješit će vas upornog kašlja, očistiti disajne puteve i ojačati cjelokupan organizam. Biće vam potrebne 2 glavice crnog luka. Najprije odstranite krajeve sa glavice luka, zatim ga presijecite na dijelove, ali sačuvajte ljusku, jer je ljuska od crnog luka bogata kvercetinom. Kvercetin je moćni antioksidans koji sprječava dalje širenje bolesti i ublažava simptome infekcije. Uz vitamin C crni luk sadrži vitamine A, B i E, tako da revitalizuje naš organizam i poboljšava zdravlje u cjelini. U 1 litar vode dodati luk i 50 g smeđeg šećera. Šećer neutralizira ukus i miris luka. Kuhati 15 minuta. Procijediti, a onda konzumirati. Ukus ovako pripremljenog čaja je slatkast i prijatan, a prema želji se može dodatno zasladiti medom. Ako vam je ovaj video bio koristan, u znak podrške lajkujte ga ili se pretplatite na kanal. Veliki pozdrav!